aba bakobwa namwe rero nukuri muza mubanza mbwiye ko ari abahungu umuhungu karamuvuga ngo kubombore ugeze muri za ambassade utegereje ukora gukunze se akunze visa yawe ndabagare wakunze abahungu nuko bameze n'abakobwa nuko bameze bamwe na bamwe simvuze ngo bose umukobwa akomeza akora za gahunda ziwe umuhungu nawe akomeza akora za gahunda ziwe z'ubuyobe kubera ko afite amafaranga ikiza kiyananira bazabata pe amafaranga azakubita ahantu akoroha amafaranga azagira imisozi ndegu naho umukobwa baryamanye n'umwana muto ngo mwiza amakuru avuga ko uwo mugabo yaterese uwo mwana iminsi myinshi ngo amugora ngo anagenda amuha promesse z'ibinyoma aravuga ataho ngufatiye ndagufata video afata video umukobwa atabizi urumva duspose ko wenda yahita yahariye umukobwa ntiyabimenya reka twemere ko umukobwa atayimenya kuko umukobwa we ahabyivugira avuga ko atigeze abimenya nta n'uruhare yabigizemo warangije kubikora ibyo ngibyo rero umuhungu arayibika iyo video iba ico bita tissue kugira ngo azoza amubwira ngo ngwino twongere ndagukumbuye ndagukeneye ngwino umukobwa navuga ngo wapi ngo wa mukobwa ngo azwiho kurerega niko inshuti zo muhungu zare ko zivuga ngo ariko amufatanye aravuga ati reka ngufate iyi video nzazokene saha n'isaha uze ninkoreka video navuga ati nutaza ndahita hanze ariko umukobwa nawe ninka atatekereje cyane iyo mubwira ngo sinza wite hanze mwimbi ko muragaragara turebe useba ziko video yasibamye ntaho yoyikura kandi umutipa yaraguzaga flash hari abantu benshi babetse ama video yanye kuma flash nimwanga gukora ibyo bazobasaba tuzababona iriya video rero mwabonye uyu mugabo mu cumba ciwe operation mu cumba iwe niko kinogana tucita tuzakora mu operation mu byumba mu operation muri salo ama operation mu modoka ndabasuhuje abantu bose bukeye ndetse nabo bugorobje namwe mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye twebwe turabyuka abandi bararyamye babyuka natwe turaryamye isi yabaye gutyo nimba navuga ngo yaracuramye nimba navuga ngo yarabirindutse nimba navuga ngo byagenze gute sinzi ariko niko isi imeze dusuje yo ko subscribe kuri Neza Live TV kandi tunagushimira uri umuntu w'ingenzi cyane uri umuntu w'akamaro kuri twebwe turamukije abanyamurenge bose kwisi aho baherereye turamukije abanyarwanda bose kwisi aho baherereye turamukije abanyamasisi bose kwisi aho baherereye ndetse n'inshuti z'abanyamurenge umunyamurenge wese utarakagara turakuramukije cyane nukuri hari abantu badukunda taco tuba twabahaye hari abantu batwanga taco tuba twabatwaye hari abantu badutekerezaho bibi taco tuba twabatwaye tutanaziranye nabo hari n'abantu badutekerezaho byinshi tutanaziranye nabo byiza muraba kubahwa hari akantu nabonye ejo bundi kavuga ngo ibizo ntekerezaho byose ngo Imana ibigukubire karindwi ibibi byose uzuntekerezaho byose Imana ibigukubire karindwi ngo ni byiza byose uzuntekerezaho Imana ibigukubire karindwi Kenya Nairobi uriya muhana wanyu ntituvuga abagabo ejo bundi twakoze ikiganiro cyitwa operation muri salo iwe mwarakibonye kandi nzi ko cabashimishije nzi ko iri ankora atari nsha kuri wowe wayibonye nawe wayitegereye we listen the band we don't judge mumeze muti meze neza dufite inkuru y'umugabo umusore w'imyaka 34 waramubonye ya video wabonye wa mugabo umusore ndutaho bukeya ariko ibiro dushobora kuba mbimurusha cyangwa se yego afite igara ritoya wa undi nyine wabonye ari Nairobi muri Kenya mu muhana runaka
uramuzi waramubonye, twebwe tuzajya tuvuga ibintu byabayeho n'ibintu byagiye hanze, ntabwo turi abavumbuzi ngo tuba tuvuga inkuru ngo bimeze gutya na gutya ngo biravugwa ngo turakeka. Simwamwiboneye ngo wasanga ari kuvuga ngo ariko wowe uvuga ibintu bidafite pfo, nibishaka ntibigire pfo na ruguru, nibishaka ntibigire umutwe n'amaguru. Bato church. Uyu mugabo ni umunyamurenge wuzuye, ise na nyina n'abanyamurenge, nyirakuru na sekuru n'abanyamurenge buzuye. So kuvuga ngo nyina no mutanzania ngo ise no umunyamurenge ngo n'abanyamurenge. Abanyamurenge bavuka imurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugira mwamoko menshi, ibyo murabizi, kandi buri wese avuga nyine, anavuga ati nje ndi umunyamurenge, nje ndi umukasayi, nje ndi umubembe, ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo rwose muri Kongo, si igitangaza. Twebwe ibintu by'amoko birahaba, nimba iwanyu bidahaba ni amahoro. Habe naho muri Kenya nzabona bihaba, naho muri Kenya nzabona bihaba. Umuntu akamuvuga ngo nje ndi umukikuyu, ndi proud yabyo, ndi umukamba, ndi umumasayi, ndi umuluya, ndi mubolana, ibintu nyine akamumva. Hari ibihugu bimwe bimeze gutyo, hari n'ibindi bitaba muri ayo ngayo. Urumva rero uyu musore uriya wabonye niwe tuvuga, uriya wabonye niwe tuvuga. Uyu musore agifite umugore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Ohio. Umugore we nimba abona kino kiganiro aramenya ko ibyo tuvuga tubifitiye gihamya kandi koko tumuzi. Ni bya bindi nyine byaje muri Kenya cyangwa se byateye bamwe muri bamwe, kamusanga umuntu karavuga ngo ndashaka umugeni, ndashaka gushaka, ngo ndangira umukobwa, ngo nashake ngo mukuba mwiza ntaco bivuze, ngo ariko ngufite dosiye. Ibyo bidahari bene wacu muri kunyumva cyane, hallo murabizi. Ndashaka umwana ufite dosiye, umwana uhawe ugenda, imyaka simzitayeho, isura sinyitayeho, physical appearance sinyitayeho, gusabe afite dosiye. Nimba ari muri za ambasade ni sawa, nimba ategereje byo nakarusho. Nyamara uwo mugabo cyangwa uwo musore cyangwa uwo mukobwa ntabwo akunze, nibindi akurikiye biri behind, nibindi akurikiye iwe afite icyo akeneye ashaka, ariko umugabo ibyo ntibimureba. Uriya musore wabonye rero, ngira ngo umuntu areka kwitwa umusore afite 36. 35 usa ntubukira umusore buri urubyiruko. Ngira ngo buri urubyiruka, aho turusha amakuru baze kuyatubwira neza nimba koko ari byo, ariko natwe niko tuzi. Urubyiruko ni uguhera kuri 35 kumanura. Urumva uyu mutipe rero acafite 34, arabura umwaka umwe ngo ava mu rubyiruko yitwe umusaza. Ndagira ngo niko babyita, iyo wavuye muri ya myaka ubura umusaza nyine. Noneho uyu mutipe uwo wabonye nanje nabonye w'iminota 10 n'ingahe, iwe ntabwo yigeze akunda uriya mukobwa, ntabwo yigeze papa se gushaka uriya mukobwa kubera ko amukunda. Oya, papa se nuko umushaka kubera ko harahageze, ari muri za ambasade, ari muri za check up, arategereje. Abanyamurenge mwebwe muri kubuzumva neza cyane, dosiye ico imaze ku ngo za bamwe na bamwe. Umugore wawe arakuze, umugore wawe si mwiza, imyaka se n'iki, imyaka si ibiharuro, imyaka ni ibiharuro. Kandi gukunda n'amahitamo y'umuntu, ushaka kukuruta, ushaka kuruta n'amahitamo yawe, gukunda n'uburenganzira bw'umuntu. Ariko ikibabaje n'igiteye ubwoba ni ugushaka umuntu kubera harahageze ariko utamukunze. Ngo niko zubakwa. Uyu mutipe rero yashatse umugore bamarana ukwezi kumwe. Uwo wabonye no tuvuga ntumbaze ngo ninde mwamuvuga, uwo wabonye yaramushatse rero bamarana ukwezi kumwe. Imana ica inzira arigendera. Umugabo yamavuga ngo awi ndakize. Naje niko nitwa ndakize, nawe yaravuze ngo naje ndakize. Iyo umuntu araragwaye agakira aravuga ngo ndakize. Iyo umuntu yavuye mu bukene aje mu bukira aravuga ndakize. Nawe Yesu avuga ati naje ndakize, ngiye gukomeza kwikora activity zanjye
meze neza nta satani nta nzara y'umujinya ntaki. Umugore aragenda, amara kugenda Ohio, abari Ohio turabaramukije cyane, mfite inshuti nkazingahe ndaziramukije. Aragenda amare gushika akomeza nyine umugore umwana w'umutima akomeza ariko aba bakobwa namwe rero nukuri muza mubanza mbwiye ko ari abahungu. Umuntu karamuvuga ngo kubombore ugeze muri za ambassade utegereje ukora gukunze se akunze visa yawe ntabwo wakunze. Abahungu nuko bameze n'abakobwa nuko bameze. Bamwe na bamwe simvuze ngo bose. Umukobwa akomeza akora za gahunda ziwe, umuhungu nawe akomeza akora za gahunda ziwe z'ubuyobe kubera ko afite amafaranga ikiza kiyananira. Bazabata pe. Amafaranga aza kubita ahantu akoroha. Amafaranga azagira imisozi ndegu. Amafaranga ndaje atazakora. Gusa amafaranga ntazojana abantu mu ijuru. Kandi amafaranga ntazotanga ubuzima. Hari indwara zimwe umuntu atokira kubera afite amafaranga. Hari amahoro utogira mu mutima kubera ngo ufite amafaranga. Uzienjoyinga, uzova hano uteguje aho ushaka, uzorya ibyo ushaka, uzobaho ubuzima ushaka, ube muri etaje wifuza, ariko amafaranga ntabwo azatanga amahoro. Abanyakenya benshi, hari umugabo twabanaga mbere yari afite igorofa 4 yama yiyahura kubera ngo agakobwa ngo ko muri segonderi kamwanze. Tekereza nk'ico kintu ku buyobe ni bubi, aho umuntu yaje kwiyahura ngo umukobwa yamwanze ko nukudanganyika. Uyu mutipe umugore akomeza akora inshingano bisanzwe, akora bisanzwe. None umuhungu aza gukora ikosa, aryamana n'umwana w'umukobwa wiga muri segonderi, umwana w'imyaka 19. Uwo nguwe leta ntiyo gufunga n'umuntu uciye ubwenge. Bararyamana bafata video, iyo video wabonye y'iminota 10 n'ingahe kuzamura. Naho umukobwa baryamanye n'umwana muto ngo mwiza, amakuru avuga ko uwo mugabo yaterese uwo mwana iminsi myinshi ngo amugora, ngo anagenda amuha promesse z'ibinyoma. Aravuga ati ngo ufatiye ndagufata video. Afata video umukobwa atabizi. Urumva duspose ko wenda yahariye umukobwa ntiyabimenya. Reka twemere ko umukobwa atayimenya kuko umukobwa we ahabyivugira. Avuga ko atigeze abimenya nta n'uruhare yabigizemo. Warangije kubikora ibyo ngibyo rero umuhungu arayibika. Iyo video iba ico bita tissue. Kugira ngo azoza amubwira ngo ngwino twongere, ndagukumbuye, ndagukeneye ngwino. Umukobwa navuga ngo wapi, ngo wa mukobwa ngo azwiho kurerega. Niko inshuti zo muhungu zare ko zivuga. Ngo ariko amufate yaravuga ati reka ngufate iyi video, nzoza nkene saha n'isaha uze. Ninkoreka video navuga ati nutaza ndahita hanze. Ariko umukobwa nawe ninkatatekereje cyane. Iyo mubwira ngo sinza wite hanze, mwimbi ko muragaragara. Turebe useba. Ariko ngo umuhungu nyine ngo ntaza apfa guseba cyane, niko nza numva. Umukobwa ari buze useba. Mwimbi mwasebye pe. Kiriya ni ibikorwa mukora muri abantu babiri nta wundi muntu wayo babona. Umuhungu rero ngo afata ya video, yibagirwa ko telefone yiwe umushuti we aza kunda kuyifotoresha. Abafite amatelefone agira za kamera meza mwe ko murahita mubyumva. Ntiza nirya gasarufe, ntiza nifata ka video, fotora ntumira. Biragiye marameza 3 ngo umukobwa bamukoresha. Ubundi nico ni icaha, abuse. Ico ni icaha rwose. Bya bindi bavuga ngo nogoza umuntu ku nkeke. Abo hiriye niko baza bavuga. Umuhungu rero yazakenera umukobwa akamubona. Umukobwa akamubona. Uriya mukobwa ni imfuri wabo. Ngo niwe mfuri wabo. Akamubona. Wa musore ukunda kwifotoresha telefone y'uyu nyamabara akubite muri video. Abona type. Iyi video ndayiyohereza. Umuhungu cyakoze umushuti wiwega yiyohereza ya video amare kuyohereza yama asiba. Type ntiyanabimenya. Hari ibintu nyine utakekera inshuti yawe
usibye ko nyine iyo si inshuti ga noneho iyo ngiyo gawawa iyo ntabwo ari inshuti yawe iyo ngiyo yari indwara wari urwaranye nayo kwa kundi umuntu agendana n'indwara ubuzima bwe bwose nawe kuko niko wari umeze iyo ntabwo ari inshuti yawe. Inshuti yawe ntiyo kwifuza kugucuruza gutya. Tipe agira umugore wahaye ntabibabwiye nkuko natangiye mbibabwira amare mushuti we ya video arayoherereza yinga rimwe 2-3 arashize mushuti we ntanabimenya afata agace k'amasegonda 5 akohereza umushuti wiwe nyiri iyo video mwabonye aramuga ati yewe ndagukeneye ko ndabona wombera ubucuruzi bwiza kiguta atana ako gace ngo haye mfite ya video yawe yose ya minota 10 ndayifite none ga sinkene ko tubonana kandi sinkene ko tudiscussing ibintu byinshi bidafite epfo na ruguru urakuze cyo gukora mba mu nzu n'ishuri 10 z'amanyakenya sinzi imyaka nzomara muri iki gihugu none ga wewe uzondihira ino kugeza mvuye muri iki gihugu ni nutusha gato ukanga cyangwa karenzaho umunsi nzakwanika nje ka ntacu mfite cyo guhomba kuko si wowe se bizama biba gutya x umuhungu ko ndama ni imagine amaze kwakira ayo makuru rumeza yageze abantu bagwaye umusonga muzi gwa rumeza umuntu azagira akagira gutya akagira rumeza kandi afite joto afite ubushuhe muri we amarega umutipe tubiganiriye taco tubiganiraho sinkene ko tunahura tipe aremeye kwezi kwa mbere rakwishuye ukwa kabiri rakwishuye ukwa gatatu umuhungu abana ntiyo bivamo ariko umuntu ugusoroma sha umuntu ugusoroma ataraguhinzeho sha ibihumbi 10 z'amanyakenya abahari mwebwe ko murumva ingano yuza faranga ko ntari nyinshi si murumuna wawe si mwene nyoko ntaca mupfana ntabyashara muhamukorana ku kwezi gusa wereza 10,000 umuhungu nibwo yigira inama yo gufata telefone y'umushuti we asiba ya video naho ngo mushuti we yaguze aga flash ka GB 16 amare ukagura yamayishiramo ati nubwo guyisibye itariki 2 zizogera utanapa amafaranga nzakwereka agira ngo ni igipindi niko gakubona agira video iri hanze nyamugabo yarazi ko video yasibamye ntaho yoyikura kandi umutipe yaraguze aga flash hari abantu benshi babetse ama video yanye ku ma flash nimwanga gukora izo bazobasaba tuzababona iriya video rero mwabonye uyu mugabo mu cumba ciwe operation mu cumba iwe niko kinogana tucita tuzakora mu operation mu byumba mu operation muri saro ama operation mu modoka ama operation kuri za moto tuko nayo njo tuko nazo tipe rero amaze iriya video ntago ari nshasha iriya video kiraje kumara amezi 4 yarakozwe nyine kuri iyi biragenda bigeraho ngaho ga umuhungu baramwanika yaramubwiye ati nutabikora sawa ngo yashatse nimero z'umugore wiwe bawo haya aramwandikira ngo ati yewe bihangane ibyo ngiye gukora uyu mugabo twagiranye agreement agenda atabyubahiriza none bagiye kunkingiraho inzu ibyo twavuganye ntabikora none ga ngaya makuru yiwe yose yahezaga umugore wiwe wica bitagukubitwa n'inkuba niko gakuko gumuhana mwabonye wahiye niko kuko gamakora ameze gutyo niko kuko bla 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 stack nini oye hari ama video mwamubona amaze igihe simasha ko barayerekura kubera ko atubaheje ibyo bavuganye na banyirayo mugihe ukeneye ntuze nkayirekura mugihe ukeneye ukaza ndagumanya ibiki ariko se naryari uzoga umukoreshwe naryari ariko mujama we bamubyajemo nyina y'amezi nka 3 kandi yaratanze none dore turi kumubona urugo rwiwe singiye kuvuga ngo bimeze gutya ngo ikizakurikiraho niwe n'umugore bazobivuganaho ariko nyine ikintu kigayitse kuba ugiye gukora bira bintu ugatereka kamera ni ikintu kigayitse cyane nimba no kugira ngo usoze ukomeza ukoresha uwo muntu ngo rucira mukaso ugatwara nyoko ngayo ayuwo mugabo uwo hayubona nayo wabonye ari mu cumba ciwe iziwe nuko byagenze amakuru yiwe
nayo nuko ameze, ni inkuru itariho ivumbi twahawe n'uwabikoze. Izi ngo noneho zacu sinzaho ziyazigana, ingo zacu sinzaho ziyazigana pe. Umunyarwanda yise umwana we ngo ni Nahimana. Nta munyamurenge ndumva witwa Nahimana. Abanyamurenge ko mutaza mwita abana banyu amazina nkaya Nahimana, Nzabandora, Nzabamwita ni Nahimana. Rero uriya mugabo nawe nimushaka mumwita Nahimana kuko ibyiwe hari igikomere umuntu azarana nacu ubuzima bwe bwose, igikomere nk'icyo ticokira. Kandi iyo video sinzi ko hari abazoyisiba, bamwe bazoyisiba, abandi bayibure, abandi bayibike ku mayimeri. Ubu nyine abantu bamenye gukoresha nani zabo, harashobora kuba afite ikintu akamakibika kuri email forever, undi akamagura flash akamagishiraho, asubije ko flash zizamo amavirus. Kuri antu bika document yawe kuri flash ngo wumve ngo urayizeye ngo imyaka 2-3. Ariko kuri email n'imyaka 10 yoshira idatokoye, ifite akarita yayo rwose. Muzoza mukora tubabikire tuze tubatereho commentaire mudutuke nta kibazo, tugume duseke bayisha isonge. Ibintu bunyine byabaye bala. Bakunze bari Neza Live TV, abanyamurenge mugume musenge cyane tazoga muri wa mwushi, musenge cyane kandi munahinduke. Gukosa ushobora gukosa abantu bakakubabarira nyine, ikosa nyine bakavuga ati ni ikosa nyine byabaye, ariko kiriya kintu sinzi ko niba kubabarira ntibazobyibagirwa wa kiriya kintu cyo kwibagirwa. Bazisa isa yakibonye, nyoko yakibonye, sobuko yakibonye, nyoko buko yakibonye. Ya niko kukubaga ntakinya. Biragayitsa cyane, ariko musenge cyane Imana igira ibyo ihindura muri mwebwe, kandi mukorane ibintu bushishoze. N'ukuri mukorane ibintu bushishoze. Ibyo ni ibintu bigayitse, ni ibintu bigayitse rwose. Tacu ugiye kuri coding hano mara ngo urebe niko utazi wari gukora, turi umwiga ntibagufosinze ngo bakuri coding. Hari imbunda bagushizeho ngo bakuri coding wa haya tubavuga tubanika. Mwakoze kubana natwe, commentaire yanyu ni ingirakamaro kandi ni ingenzi. Uduheze ufite turacakira. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, dushimiye wowe uduha ibitekerezo, dushimiye wowe ubana natwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao, bye bye, we love you so much.